Ikaze ku makuru agezweho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Aya makuru nje kubagezaho kuri aya masaha aribanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Leta zunze ubumwe za Amerika ku wa mbere zashimangiye ibirego by'uko u Rwanda rufite ingabo mu burasirazuba bwa Congo, izi ngabo zikaba zibarirwa mu bihumbi 4. Nanone kandi umutwe M23 umaze igihe ujegeza ubutegetsi bwa Kinshasa wungutse andi maboko mashya y'abanyekongo bakomeza kwifatanya nayo mu kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ngwino bane nanjye mu makuru atandukanye mbagezaho ku mutekano, politike na diplomasi. Ukande subscribe no kuri buto mutuku, ukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye mba naguteguriye ngo uhayika. Iby'ingabo bivugwa ko zoherejwe guha ubufasha inyeshyamba zo mu mutwe M23 byagaragaye muri raporo nshya impuguke za zashyize hanze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta zunze ubumwe za Amerika biciye mu ambasade wazo wungirije w'agateganyo mu muryango w'Ibihumbi ku wa 5 zahaye umugisha iby'uko u Rwanda koko rufite ziriya ngabo mu burasirazuba bwa Congo. Uyu mwambasaderi w'agateganyo Stephanie Sullivan yabwiye akanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi ko ingabo z'u Rwanda zirenga ibihumbi 4 ziri ku butaka bwa RDC kandi ko zigabiye ibitero byahitanye abasivile barimo n'igitero cyabaye ku itariki 3 Gicurasi cyagabwe ku nkambi y'abavuye mu byabo ya Mugunga kigahitana abantu benshi abandi bagakomereka. Uyu mudiplomate yagaragaje ko Amerika ihangayikishijwe n'ubwiyongere bw'imirwano mu burasirazuba bwa RDC ni mu gihe hari hashize iminsi mike cyane ageze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahazwi nka Grand Nord. Yakomeje agira ati nk'uko amakuru yizewe bigaragaza uruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa bya muri Kivu y'Amajyaruguru rwarenze guha M23 ubufasha bworoheje, ahubwo ari ubufatanya-bikorwa ku buryo byatumye ingabo z'u Rwanda na M23 bigarurira uduce twinshi twa za teritwari za Kivu y'Amajyaruguru kandi birasa naho bafite gahunda yo kwagura uduce bagenzura. Ibi biravugwa mu gihe u Rwanda inshuro nyinshi rwakunze guhakana ibyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Congo. Umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro aheruka gutangaza ko u Rwanda ruzakomeza kwirwanaho mu bijyanye n'amagambo rwahaye agaciro gakomeye ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC waruteguje kuzarushozaho intambara. Yemeza ko Tshisekedi by'umwihariko amaze igihe kinini akorana na FDLR ndetse kandi na ambasaderi w'Ubufaransa muri Loni yasabye ko iyo mikoranire yahagarara. Amerika ku ruhande rwayivuga ko yiteguye gushyigikira ingamba zo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC kugira ngo abahatuye bashobore gutekana, ndetse kandi ko kugira ngo u Rwanda rutekane Amerika igomba kuzabigiramo uruhare kandi rukomeye. Urundi ruhande mu bikubiye mu butumwa bw'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Liyetona Colonel Wiringoma yatangaje avuga ko M23 bakiriye umunyamakuru w'icyamamare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uzwi ku mazina ya Magruware Paruku. Mu butumwa bwa Wiringoma bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi 2024 bugira buti ari hano turi kumwe nawe kandi adusezeranyije kimwe n'abandi banyekongo badusa. Kugeza ubu kitaramenyekana ni igihe uyu munyamakuru yabagereyeho, ariko amakuru y'ukuri ni uko uyu munyamakuru yamaze kugera muri M23 aho agiye kwifatanya nayo mu kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu munyamakuru Paruku yahoze ari umuyobozi mukuru wa Radio Kivu 1 ikorera i Goma ahazwi nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu Paruku kandi yigeze no kuba umujyanama mukuru wa Madamu Samara Konde wabaye minisitiri w'intebe wa RDC. Ku rundi ruhande kandi usibye iby'intambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, umutwe M23 ihanganyemo n'igisirikare cya Congo FARDC wigeze umenya iby'igitero FARDC na FDLR bashatse kugaba ku Rwanda M23 ikakiburizamo. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Ubane natwe ukanda subscribe kuri buto mutuku, ukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye mbagezaho ngo hayikaze. Mbere gato y'uko u Rwanda rwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma z'ibihugu bakoresha ururimi rw'icyongereza ariyo COGAMU, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zifatanyije n'umutwe wa FDLR bashatse gutera u Rwanda ngo badobye inama, gusa uwo mugambi uza kubapfubana. Muri Kamena 2022 nibwo u Rwanda rwakiriye iyi nama yitabiriwe n'abayobozi bakomeye bo hirya no hino ku isi. Ni inama yabaye mbere y'amezi make u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bitangiye kurebana y'ingwe. Ni umwuka mubi waruje hagati y'ibihugu byombi bitewe n'uko Kinshasa yasinzaga igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe wa M23.
Amakuru ku rundi ruhande avuga ko RDC yagize igitekerezo cyo gutera u Rwanda mu mpera z'umwaka 2021 ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakusanyaga abasirikare bakuru mu ngabo ze ababaza icyo bakora kugira ngo azamure igikundiro muri rubanda, cyane ko yaragiye kwinjira mu mwaka umuganisha ku matora. Amakuru yemeza ko ubwo yahuraga n'aba basirikare ndetse no mu zindi nzego nkuru z'igihugu bari bamwijeje gufata u Rwanda mu gihe kitarenze amezi 5, ndetse byibura ibice bimwe na bimwe by'u Rwanda bikaba byamaze gufatwa mu gihe u Rwanda rwarimo rwakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma muri Commonwealth. Muri icyo gihe ingabo zo mu burasirazuba bwa Congo zahise zongerwa hagurwa n'ibikoresho bishya zagombaga kwifashisha. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Aremukurinda mu kiganiro yigeze guha ikinyamakuru Igihe yavuze ko ingabo ibihumbi 15 arizo Tshisekedi yari yahaye misiyo yo gutera no kunesha u Rwanda. Mu magambo y'umuvugizi w'u Rwanda yagize ati nukuri hariya ku mupaka hari ingabo hafi ibihumbi 15, ntabwo ari ibanga. Iyo gitekerezo cyari gihari, ni nayo mpamvu wenda imirwano ikomeza, wenda iyo kizere baracyagifite. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa uyu mugambi, RDC yahise itangira kwegera indi mitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Congo, uhereye kuri FDLR na Mayimayi Nyatura, bihabwa ibikoresho birimo imbunda n'amasasu n'impuzankano ya FARDC. Ese M23 yaba ariyo yapfubije uwo mugambi? Mu kiganiro Colonel Vianney Kanyamuhanda Kazarama wahoze ari umuvugizi wa M23 aheruka guha Bwiza TV yahishuye ko wari wahawe misiyo yo gutera u Rwanda ari General Major Peter Mwubakira Mwami usanzwe ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kazarama yasobanuye ko uyu musirikare wabaye umutoni wa Tshisekedi nyuma yo kumumenera amabanga ya Joseph Kabila yari asimbuye ku butegetsi, yari yijeje Tshisekedi ko umugambi wo gutera u Rwanda azawugeraho abifashijwemo na FDLR bamaze igihe kirekire bakorana. Uyu mugabo w'umutoni wa Tshisekedi Chirimwami yabwiye Tshisekedi ati nziranye na FDLR nazikusanya na Wazarendo nayitaba tukajya kurasa u Rwanda. Tshisekedi yamubajije ati mwabishobora? Undi ati yego. Chirimwami yamubwiye ati nimbikora muzamemba kuba guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Kazarama yakomeje avuga ko General Chirimwami na brigade 3 za FARDC na FDLR berekeje mu birunga bitegura kurasa u Rwanda, gusa bahurira na M23 yabarasheho birangira umugambi upfubye. Colonel Kazarama yunzemo ko umugambi wa FARDC na Chirimwami wari uyoboye ibikorwa byayo bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru ukimara kubapfubana, aribwo ingabo za RDC zatangiye kugenda zirasa ibisasu mu Kinigi ariho mu karere ka Musanze. Uyu musirikare avuga ko kuba Tshisekedi yarapanze gutera u Rwanda byatewe n'ibihugu bikomeye byamusabye gushwana narwo, kuko ngo byabonaga inyungu bikura muri RDC bitazongera kuzibona kubera u Rwanda. Andi makuru akaba yemeza ko Tshisekedi apanga gutera u Rwanda yari yizeye umusada w'imitwe ya P5 na Rudurunana irwanya ubutegetsi bwa Kigali, ndetse n'umusada w'ibihugu nka Uganda n'u Burundi byari bimaze igihe bidacana uwaka n'u Rwanda. Gusa gahunda iza kwicwa nuko u Rwanda rwahise rutangira kuzahura umubano warwo n'ibi bihugu ruhereye kuri Uganda. Nanone kandi ku rundi ruhande, zimwe mu nkuru tugiye kurebera hamwe ukuntu Karehe muri Side Kivu hari kuzanwa abasirikare benshi hakoreshejwe indege. Si ibyo gusa kandi kuko turarebera hamwe n'ukuntu leta ya Congo ikomeje kwitwara nyuma y'uko Loni ishinjije u Rwanda na Uganda gufasha umutwe wa M23 no kuyiha ibikoresho. Ngwino bane natwe muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, ukande subscribe no club button tugukore no kunzogera tubane amakuru atandukanye mbagezaho. Mbahaye ikaze. Nyuma y'uko Washington DC itanze agahenge k'ibyumweru 2, leta ya Kinshasa yo yabonye umwanya mwiza wo kwikusanya kuko Karehe muri Side Kivu hari gukusanyirizwa abasirikare benshi hakoreshejwe indege zikazana n'ibikoresho byo kwifashisha ku rugamba. Ngo izi ngabo zikomeze gukusanyirizwa mu gace ka Karehe ziganjemo Abarundi, aba FARDC n'abacancuro bafatanyije muri urugamba n'imitwe yitwaje intwaro. Bikaba bivugwa ko ngicyo bagamije ari ukurinda aka gace ku buryo M23 naho yamenera ngo nakikigarurire. Ku rundi ruhande, nk'uko bisanzwe buri mezi 6 impuguke z'umuryango w'Ibihumbi zikorera kanama shinzwe umutekano zatanze raporo yazo ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC no ku ihuriro ry'urwego rw'urugomo rwugarije igihugu cyane intara z'uburasirazuba.
Kimwe mu byagaragaye muri iyi raporo nuko harimo uruhare rw'abaturanyi b'Abagande n'u Rwanda mu ntambara hagati y'ingabo za RDC n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ubu hashize imyaka 2 buri raporo itangazwa n'impuguke z'umuryango w'Abibumbye itunga urutoki u Rwanda irushinja gufasha M23 mu ntambara ibera muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nubwo rudahwema kubihakana. Kuri iyi nshuro ikindi gihugu cyo mu karere nacyo cyatunzwe urutoki harimo na Uganda. Iri tsinda ibi byari bishimangiye ryemeza uburyo ki abayobozi ba Uganda bemereye ingabo za M23 kunyura muri Uganda. Kuba ngo bari benshi kandi bigaragara nk'uko izo mpuguke zibivuga ngo nta kintu ubutasi bwa Uganda bwaba butarabimenyeho. Raporo rero isoza ivuga ko hari inkunga igaragara ya bamwe mu basirikare bakuru b'ubutasi bwa gisirikare bwa Uganda. Impuguke zikaba zemeza ko atari ikibazo cyo kunyura muri Uganda gusa, ahubwo abayobozi b'uyu mutwe witwaje intwaro nabo bagiye muri Uganda. Nk'uko iyi raporo yakomeje kubigaragaza, Sultan Makenga umugaba w'ingabo za M23 ngo yagaragaye inshuro nyinshi muri uyu mwaka Entebbe na Kampala.